jih najokoli prinesemo. Kaj lejko napravimo, kaj jih čisto presenetimo. Kaj jih nabrišemo tako, kot z belim gledali. Že znam kak. Zmagamo jih. Pa kaj zmagamo? Redno jih naribamo. Zate, za nas, zame. Profesor, že znate recept za zmago? A seveda, faktor presenečenja. Evo, 4:0. Poraz za črno kroniko. Tak smo jim gor nadevali, ko so z bejlim gledali.